Taruhinduka tine mbere permanent waba washanzire mu kwitiriza Yesu akaba umujeno w'amagara gawe tinyangire mbere neza kwije kushakinge ekunyige ugira uti mbene byanze byakomera izuba konka ko kubo ino kwitiriza ohamira muri Yesu Kristo embera nehinduka. Thank you so much ahabwe shonga ricereke kandi niko tuyataha mutityo nana ekitrika cy'ikigambo cy'izoberi Oishemwe Reverend Asiimwe Lucky yakiraha obogo narga Katungu parish ribarishemwe yizire kutubaganiraho ebirahanga yamuteka haha mutwe izuba kubaganaho nitwe kandi ninyesiga obundi yo wagira hira mzoni ngashuwa direyo ntibasa kuje cyahindura hamagara gawe ningi wotine magara go rukuranoza kweterana nabishemwe obundi Oishemwe yija kutubaganiraho kandi ngiriye n'inunje minonga ninyesiga oshitame hiri ubaze kujihutiza konje ne Claire mpaka shaitan ntereza twakira Oishemwe Reverend tugubize Reverend twakushimira. Yes Asiimwe munonga kandi nashemererwa ugaruka hano uyo gundi murundi sima ruhanga munonga ubundi kuguma numuyijuka ikigambo cya ruhanga mukasheshe kaka kasande akuba harwa batarutunga mugisha gukomaramizo konka ikigambo cya ruhanga bakorise kubasa kukibarabizamo kandi tukaguma ndicubagana hamwe bene munkirize tushabe hamwe then tubagana ikigambo cya ruhanga ubushoborozi bwona ntusima yebare ahabwa kasheshe akuba tuhereza kasande nungi turiyo ntendera ukwezi kuyikumi kandi mukamantu manyangu nahabuye mbabazi mbene ikirizo mukashesha ko gire cyo wagamba nitwe kandi obe ni wayegambira gatarimani gobuntu ikigambo cyawe kikahamtumugwe gwona uguru kucetenga kandi tubase kumurizibwa Yesu Kristo mukama waitu. Amen. Sister Claire nisima ruhanga kasheshaka ahabukuba yakunda yatwereza umwanya murungi ngutubase kubagana hamwe ikigambo cya ruhanga. Ikigambo cya ruhanga kuciri kubura ensineta banguka. Ruhanga yabura obunda haryaho batari kubasa kumushera. Mbene bashara mu kumuyiho magara gabo agamagara ngaba gatacine mugasho. Aha ruhanga byona nibasika bitumunkirize weekend eji nyongere kutabarusya abo bona ababire no graduating. The graduates we congratulate you umatendekero ganyu gona kandi this is the time indukuteka teka ngutwaza kubaganiraho ikigambo cya ruhango mbonaku oburubwe. Omukashesho mu aruhe bigambo ebiruhanga yaganira nanyi kandi kundabizamu kugira ngo base kwika haryogwe ori kutureba no kuturukeza mukasheshe kaka ikigambo cya ruhanga ekiyantaho nkiruga mu kitabo cy'ebiragiro mu kitabo cy'ebiragiro Deuteronomy chapter 28 starting from verse 1 kitabo cy'ebiragiro eshura ya 28 kutandika n'umushorongo gwo kubanza. Ruhanga aine bigambo ebyari kugamba nitwe aharyo go muntu we no uyahangire aharyo Ruganda rwona orwakunda ruhanga ine byari gamba nitwe omutegwe bwamo ngjangu emigisha yo kworoba nemcheno yo kutoroba abishemwe omukasheshomu nahurira nishingirizibwa kugamba ha kigambo cyo kworoba okoroba kiryo miringo mingi ningira abahandiki mwenda kucyandikaho n'ekigambo cyango munonga cyo tari kuhandika no pages 300 zonga konka nimbaso kutagamba hakoroba uko kwimata ha muntu nka hato kimata ahamagara go muntu kahurira ngoro biningo mbere go muntu goro biri konka ruhanga tari kufa n'umubiri ruhanga tari kufa nebindi konka ruhanga fa n'umutima mbene neza gamba hakoroba uko mu mutima omukashesho mu nabaniyo ni reflecting aha mirimo yiturukora aha miture yiturukuturamo n'obuhangwa bw'umuntu ati obuhangwa bw'umuntu bwino kuburi kwija buka affecting emiture ye buka affecting emikorere ye onangwa
ombashomini bakira kukyeta nature versus nature, obuhangwa bw'omuntu na n'obuhangwa bw'ensi. Mbwenu omuntu okwari kwija katura omunsi okweri na n'obuhangwa bwe. One, omunsi omu twinemu abantu abo turikumanya ngu n'abantu bagumire, nangwa abanyankore mbakira kubeta abanyakantu. Omuntu kugira obuhangwa bugumire, aza omu buhangwa bugumire obwe tikirikumanyisa ngu tarikuturana. Nomu kampani nk'egi ei murikukoramu harimu omuntu w'okushanga bataahi b'abakozi bataahi be mbagira nkonka omuntu nankagumire. Omusaako zanyu omwe nimuba mwinemu omuntu agumire buri omwe weena arikumumanya. Haza kokukitwara ha level y'eka hatomuka nozaara abaana bawe oba ni 10 oba ni 5 oba ni 3, konka harimu omwana oyanguhi, rero harimu na n'omwana orikuba agumire. Omuka yoona na bataahi be nibazaarwa nawe konka mbakimangu agumire. Likewise noshanga oine supervisors bawe konka harimu abanguhi, harimu n'ondiijo ogumire. Mbwenu nanindeeba ekigambo ky'okworoba haza Ruhanga aine oku arikukigamba wariyo nareeba omutima. Omushorongo gw'okubanza nagira ngu kworyezereka kuhurira akarya Mukama Ruhanga wawe, wataho omutima kworobera ebiragiro bye byona, ebindi kukuragiira erizooba Mukama Ruhanga wawe ari akutunguura okukira amahanga goona g'omunsi. Wateekaho omutima aha biragiro bya Mukama. Now hati kokuza kushanga oshanga omwe okumaka n'omirimo nanka hahi turikutura nahi turikukorra, buri company eine do's and don'ts. Biine bana bakwemployinga terms of work n'ebindi, oshanga bari kugira ngu eki titurikukyenda, eki titurikukyenda, hati babikulistingira omu terms of contract. Hati okiza kushanga ondiijo yatandikira hariya ahi bamugizire ngu eki titurikukyenda. Nk'oku orikureeba omu kitabo ky'okutandika okushiisha kwa Adamu na Hawa, Ruhanga yabahereza obutungi bwona bw'ensi, yabagira ati eki n'eki n'eki, ebyona nimwikirizibwa kubikoraho n'okubishemererwamu, konka eki mutarikikwataho. Haza mbwenu obunaku bwahika twareeba Hawa omuntu okusiisikara yatandikira aha kyo Ruhanga yamuragiire obutakwataho. Likewise omu kigambo kya Ruhanga omu ntwetenga kureeba Ruhanga natwetenga muki. Ekyokubanza okworobera ebiragiro bye. Okworobera ebiragiro bye noza kushanga oshange ngu noikiriza ngu bikutegeke n'amagara gawe goona. Niyo miturire y'omuntu omu buhangwa bwe harimu orikusharamu akagira ati ninkimanya ngu eki kigwire konka ninza kukikora. Ori omu kampani nokimanya ngu eki kigwire nkiza kukubingisa aha murimo konka noza kukikora. Ate okwenda okutoroba, yorobera ebiragiro bya Mukama Ruhanga wawe, ebyo byakuhereza Bibuli yabitukorera kiri, yorobera ebiragiro bya Mukama Ruhanga wawe, obwo nibwo orahungura ebirungi omunsi. Nabwe ekyo banywani banje abari okwa heru mwena bariyo nibakora, tariho omuntu n'omwe nangwa mbere nateekateeka nto omu mahe no barikubasa kupromotinga omuntu otarikuworoba. Konka kungiye kushanga nashanga ngu we have disciplined officers kandi nibo bariyo nibaba promoted. Iyo norakuwabire warwana munonga mbwenu wasingura orutaro bamwongera rank, konka ati ranks ezabo nazo noshazi changingire. It depends on the discipline y'omusirikare ogwo. Nabwe ekyo okworoba nobwo kuboriiwe twine house helpers omu maka gitu abingi muri ha TVs hati muriyo nimureeba, nangu basiga bagambira ngu oteke n'amizi hariya ugateeka omufurasika konka mbwenu oteeka okuza ha TV ekiragiro ekyo tokukigenderaho. Hati these house helpers abutwine nataaha omuka oza kureebore yagira obuganzi bukwenda kukira n'obwa nyineeka. Hati yenda ngu abe niwe yaragira nyineeka takwenda kworoba, bamuresere kureeberera abaana bari omuka konka kiko mukabanga ayanga kworoba. Okimugambira oti simuura nkaho tarikuza kukihurira,
mbwena hamuheru mukama we kachimureba yareba ukoroba kutari mu mutima gw'umwana nkogwe agira ati umwana atinchi basa kutura nawe iroko gende mbwenu ahagwo bwangazi bw'umutima gwe kwa kweza kuba narwo mukayawe yahikaheru hatagambe biro opposite takayemera kajya atabishemwe nkanga kuoroba nikimanyisa ki imwe mwena abarya hamirumo buryomwe aino war ku reportinga tu kuoroba ori under someone ichiriza omworobere kora heze kumworobera Biblia turaganisa nubwe oratunge birungi omunsomu mukama ruhangara kwereze birungi omunsomu nishaba ntuzahabiragiro bya ruhanga obikuratire nko kubiri Biblia ne kwegesa ki abakwebembire mbakwegesa ki abebembezi bawe mbakwegesa ki kubara kwegese no kuhaburana mbwenu omwembezi wawe yajya tkonka okundu kureba nani nyendeki otkandi nyonyendeki mbwenu nchibanchi mansangu noza kuronda hora chikorere echo omushorongo gwa kabiri natugambira ati kandi kuoryoreberira karya mukama ruhanga wawe emigisheji yona erya kuhiko omungaro za ruhanga ainemwe emigisha eyitushabo butosha tukatunga ebyo byo kureba omunsi nke bitari kubasika ninge byo kuba noyetenga ubundo takashikireho ko kweza kuoroba ejo migisha no gitunga ebyo tura noyetenga noza kubitunga waheza kuoroba wikiriza wayoroba ninkira kureba omwe n'umwe okoroba nchigumira abantu hato umuntu ko mugambiro teke akareba nkakajogano manyo bukarya kajogano you are employed somewhere hato barumba kwereza directions abandi bagureba nko mwaga okimugambiro eki tube nico twakora agureba nko mwaga abishemwe ekigambo cyo kuoroba nahurira nkinshinja munonga hari wayorobera mukama wawe nikikusharaki akubo munso mu sister Claire n'abaturikirize nyenda ngumba manyise ntuntuorobera abantu babirubonga uwo kubanza ntuorobera ruhanga yorobera ruhanga owa kabiri yorobera umuntu mutahi wawe reka kumugumiza nabwo echo nyoti ngo expecting omuntu kuba nayorobera nkenyamisho enyamisho zine ho bushoborozi no yorobera ruhanga no yorobera umuntu mutahi wawe hatu ruhanga waheza kumugomera edingi yane tugambira ngo emigisha yo kuoroba nemcheno yo kutoroba ruhanga we definitely waremwa kumworobera nchibanje mansangu watunge mcheno kurgomisho konka waheza kuorobera ruhanga njinje mansangu ejimigisha yona ebyo yetengo munsi byona ebyo reba nkebigumire ebyo reba nkebyo kubasa kutunga ebyo byono rabitunga ahabwo kuoroba no bucurezi bwo mutima gwawe echa kabiri no kuorobera umuntu mutahi wawe ahabwo nchi no chuzinga kugumira batahi bawe nangwa hatu wabori nkokwe okaza kureba okareba buzima abantu bona mbajyango bagumire hata habwo nchi no chuzinga kubagumira togeza ho kangusiyamu togeza nkukoroba ona mwamuryanka group y'abantu mukaga muri yo muganira mushemerirwe kwaheza kutaha mu mundi ijo habwo kuguma kwe waza kurra wahurra buryo mwe yahunama ware buryo mwe yakwata umuhanda go yagenda ahabwo nchi no chuzinga kuba niwe waguma umutima gwawe kurugumire wabo ryo mukazi yorobera baro moroberane nangwe kiragiro cyo shere nchi tugambira ngo kuoroba omukazi ayorobera umushije we rero umushije wa mukunde umugwito abashije no kukunda rero ogwabakazi no kuoroba mbwenu konka hari ubwo kuza kushanguka shanga nawe wenda kundo gumire ato mukazi nchendo igezeho niwe yangusiyeho oyorobe rero niwo mushija arubwo rushanga umushije omwe na wagumire nabana be abagumire nabone bateraho bashoberwa na nyina kimuzara yahirwa yaba kimwina ohurira na nyina gumiza tkonko mwana ogwagumire
orukuzara nawe nakumanya ngo gumire no mukazi wawe kwari kureba waretu hari yo kutahumuka ahurensi yambera kaboksa habu kuba nakumanya ngo gumire mbene siyo namba kumako gumire instead embu yo kutahumuka hakaba mu businge konka ko orkwija mbenu na no mcharo wararamu abantu barara omakagaho bataturiza bo kuba oryo muntu gumire na hati nimba shaba yorobera mutahi wawe mwanguhizeho omukazi yanguhizaho omushija yanguhizaho omukazi itwa barukora supervisors bitu yorobezaho abor supervising then nitwe ababarya hansi nitwe tuborobezeho abanyankore bagire fumu ngo noheko mwana nakuruma nitwe obundi waba orya hansi yo muntu mwanguhizeho reka kumuruma akwekere kandi abishemwe nimba shaba ekigambo cyo kuoroba tuorobe huroyorobire bakama ba huroyorobire abantu abo kutura nabo huroyorobire kampani yorukora haza chukuretere nobwa ko ba supervisor wawe nobwa ko ba boss wawe akirebe ngo kimuberire ize kuturaniwe ko kureba Matayo shuri 5 Beatitudes Matayo shuri 5 umushorongo gwa 5 nayongera gamba hakigambo kuoroba okuoroba bishima omagara ganje nkija nacetamu nyowe kuoroba ninteka ngutariho umuntu orukunde mitura nawe no matter how oba ogumirota oba yorobirota nashango yorobi ruhanga simu nashango gumire nabwo kunga nteko kutura hamwe kashimwe ntato bunubwe buhangwa bwawe hatininza kugiranda reba Matayo cyari kutugambira abintu mugisha okubari tikiri kuzahareno n'ekigambo kuoroba akuba tori kubasa kutunga mugisha nabwo abishemwe wabo torobire hatu ku verse 5 nagira ati bino mugisha abacurezi ahabo kubabo baryahungurensi bino mugisha abacurezi abarukuoroba baryahungurensi ahabwenki uwayenda kumera amapapa mu nsomu ensine kutamwa kandi orakukakugirugamo uwaremwa kukura terebiragiro bya ruhanga nkibanjumansa ngo wazo mu mico yensi wazo mu kwiba omwibi tarukuhangara wazo mu kushambana obushambani tubukuza kuhangaza waza omukuteze ensensibo kandi obwe numwe kutura nkibanjumansa ngo torukuza kuhangara noza kufajuba okutishuka habiragiro bya mukama no basa no kubasa kuzomura Mbarara umwe gure protese zorugura zona konka toruzombeka habo kuborabo wafire ukanga kuorobo mu mutima gwawe ebyo byo rukureba otomura Mbarara nanye nkabentire mweki omur Kampala nkabentire mweki owito mcharo nkabire nkozire yeki no basobutije kubikora why omutima gwawe kagangara hazense yone kurya mbwenu abuwanyesire nabo kuzire nabo abamwe noza kurebore bariyo mbakore bitakorwa bariyo bagenda batiro rutambi atahabwo bwangazi bw'umutima gwawe noza kubakora samisho orebe enseriyo ne kurya ne kwezaho abandi bariyo batambura nabwo eco Bible netugambira ngo bino mugisha abacurezi ahabo kubabo baryahungurensi nanguna nebye biturukombe kemwe ntuza kubyombeka mbija mbugurwabo abacureze mbaba no babishemererwamo nabo eco binetata nimba shaba ngo twatanise tuture hamwe twatanise tuorobe nubwo okuoroba ko metama yitu nukwe kurije kuturetera twahika aha kiturkwenda natandikani congratulating graduates. I want to urge you this morning. Nyencha kare abamwe you are already employed. Abamwe mwaza kutandika kuronde mirimo nimba shaba no bucurezi bwinji nanye nabwitamo nimba shaba mu babantu babacurezi. Hariho umuntu ari kwija most especially abana b'abasigazi omusigaza ija nowadays we no longer compete with ladies akuba ladies are seasoned kuba kwija hariya bare twaho bizire kuronde mirimo oreba abasigazi
ubareba batambura ubareba graduates ureba uko bajwire ubareba ureba uko bategirisho cyaha mutwe urondamwe ucureze ukubura bana babasigazi nimba terro muranga mureke tucurero mu mutima tugaruko muteka bwita uburyo bwa burijo jwara umwenda gwawe gukushikire tegisho cye ryawe fashion nungi then kituretere omuntu mwe nwareto hariya kurebe mu bucurezi kureba ngo you can compete for a job mu competing kandi ogutunge mwena nimba shaba obucurezi okuruga hari mukama mugende mucurere kandi company ibaraye bakwire koramo nyabura otakahikayo then you want to show you are superior manyogizire curera abantu mbija kureba ngo numanya ninga torukumanya kor kubotari kumanya wabo curire mbija kwera kurebeka ngo wamanya sister Claire itumfield tukujya ngo tuzaye ibintu byona tubyegire konka kor kwikayo wacurera our bosses babikwegesa ebindi babikutraining kiza kuchikora wakora ubundi kitariga muje akweta kugambira ateki nabakitwaza bati nabati oyega konka mwene uko kwikayo wamera mapapa umuntu arondo kwara kwere kubura nimbatengera ubusinge bwa Nyamuhanga mukama ruhanga barinde eco raze kora cona ohurre no oyino ucurezo mu mutima gwawe nimba shabu ucurezi bana ba ruhanga ticeru kuyaho kitinisa cyawe wacurera ticeru kushara myaka wacurera ticeru kwiho muka yawe wacurera ticeru kuremeso murumo wabo mucurezi mukama ruhanga agumenimu katushabe mukama ruhanga barinde mukama ruhanga bahwere mukama ruhanga bakizo mushana gwa mishoge abagirire mbabazo butosha barabyo murye byona mu kwetenga bahereze nkwembabaze ziri kandi singe bwo ruhanga uburengero kwetegereza ku muntu wena buje burinde mituma yanyu n'ubwenge bwanyu mugumene mu manyaruhanga n'umukunda n'umwana wa Yesu Kristo mukama witu ero mugisha gwawe tatitwe n'umwana n'umubiri kwera buje guba hari imwe mwena gubarinde gubasingurize bikuru mu nsomu nshagwa ruhangogwe kuba baso musande gino kuzomaramizo no kushemererwamo mukatunga mu rukwetengo mu mituma yanyu nshagwa ruhanga butarija kuturgaho twena okuruga hati no kusibiro byona amina yabare mnonga reverend kandi twasenyo watambara nitwe kwihayitwa kanje kigambo cy'izoberi ninga shengiri yitizoberi kandi yerinjira nunje numa eyitwareba chebiragiro twareba umutwe gwa 2008 kandi twatanka n'umushorongo gwo kubanza bundi washanga tuhengera nubasa kugaruka yeshomere ho Rwampara urebe reverend yanayigisa kandi kikuru mununga yanayigisa ahabucurezi ubucurezi no bukuru mununga uba no mukayitu uba nahamireme yiturukora uba nabataha amashomero uba ba directors b'amashomero ubucurezi no bukuru mbwen reverend tuyija arikutwegesa kandi besigo watandukanye itwe yine change cyayongera ahariwe program Ndyamusiimanta ochine Claire kandi ndakika zabana na Nehinda izari ngo mushayishatu tukize tubumereho natugaruka n'icweka cyo bujurisi